Građani Federacije, pridružite se mirnim protestima, da jednom za sva vremena skinemo korumpiranu vlast, da se rešimo dužničkog ropstva, bijede i nezaposlenosti. Pridružite se, ovo je posljednji trenutak. Dosta je bilo korupcije i kriminala. Jeste dosta i kriminala. Skinem! Sidi ovo. Građani Federacije, pridružite se mirnim protestima, da se rešimo korumpirane vlasti, da se rešimo nepotizma, da počnemo da živimo život dostojan čovjeka. Dobar. Ljudi moji! Alo, ej, jak su ovako? Ej, to je, gdje je problem?